sebab kemai. Ini. Tidak boleh mau berhias selai. Cok ke deh. Apa mau ke yuk ini jong bor jong hap ini yuk ya ong tim mana jong nok tiang ini bagian dan buah kang kadung gizi dulu ya. Yang siapa? Trong cái phần trong cái trong xin lỗi để lùng nó cái nang saya tu sulah saya tu biar itu masih nang kau ini buat mau buat cho tênการตัวใหม่ที่กำหนดด้วยนี่ที่นอที่กระเบกนอประเทศโน้ตรุ่นเป็นพวกที่พอเด็ดอย่างครับเด็กดูเด็กพอเจ้าก่อนผู้ใบโบราณโบราณที่นอโปเทมลูกเวกาโปรเวียนการโปตีโกโปตีกีโปการโปตีโปกวังโปตีโปอย่างลังที่กำหนดอยู่ชาบุกฟองบุกชาเต็มหน่อยที่ยินเอกอดเอกสูเจ้ากรองสูราชนาฟองเอกที่อยู่ที่ชาวสุดาเขาบอกดีกับบอกยูบอกชาบอกสูกับบอกใครที่เขาที่มีอย่างนั้นแต่ที่เห็นคือว่าอย่างช่วงเที่ยงยังอยู่กับเราเองในระดับนั้นเรื่องกำพังกำลังเป็นเรื่องราวที่มันต้องakhirnya
ini dia Tadi yang bertiga yang New teri ini. ini. Oh. Ini dia cong motor yang motor di yo ini go ke kata Nhật hi năng. Dia cong motor nem motor mana ini cong bahap ini kino pe kino ini ini áp mua cái đây đây vô nằm xếp cái đây betul dùng cái ini trong di bộ cái đây cái bộ di sen pular sen ngapai tăng bay sore tăng bay kia di jor di bergerak sembelih tăng bay kia jor ni betul ni ada sebelum rewang tu dia nomor satu sebelum ni kan cepat dia kata cukup buat lebih dia, cukup hem ni. Baik kat sini leh, kendong, cukup sini. Kamu terus kita lagi lewat sini. Yang ayat mana ni sih, cukup sini. Atu berpuk senar, ni leh kat tu dia, lagi kena sepiang dia. Jadi puk senar, cutom pusia, cutom puruk. Cutom puruk kan dia. Dok ada dua ini, kot no em kete ruang. Karai, pak rai se. Rai ruang mesti, hani jadi don si rai ruang mesti. Dok lu cuma jung kan. Nyet hingga saya ini teh. Nara kam miet ka tang kete kam ni cong perthai cong mender ka tute uin ka. Uin ka ro. Kucino. Tapi perut. Sen dengar sijung tepuk sijung ko nongut. Ketu ka te dong cong perthai. Dia hadu waktu cong cinong cok. Kamu curi apa?
long si kadang ke abitun kan Desember akhir kilo apor teng ke bang tot nasi pini le bang tot holing do la ke dem khasia khai kharwang tum nadak amri pension thong sot cheng nasi kon sti thoma long tum bang tot holing do nadak secara long betul lo tin thong ko chi lo nasi le bang tot holing do la ke cili ya long le lok le aku itu misia karena makan akhir cumi kau cumi ke hang isi karki ke pejopan itu sot kliam lo lapan ke sondak taksi sai tiki ke prang lo la baswa festival ke la sorong aja ke lapan ke pini ladak mang jetong dun Khasi Hills Autonomous District Council si sembor lang senjata me lang yang jetong dun lo lapan ke sondak taksi Karbiang Long Autonomous Council kan kami akai di maslai amri kondisi yang mabang kami ang ditong dulu penken pada ada lokal emisi mate Karbiang Long Autonomous Council deputy speaker lo lang dia hai objek kro dan ditong dulu penke nak taksi lipon di television board chairman lang ditong dulu penke Meghalaya long pen researcher atum intellectual tum penangan ang ditong dulu masih tum hana me kiro pilo tum kami cing hon na jok masih dia dak jetong ong tung karawang atum jetong lo masih la konsen sikit homo karawang tum mang jetong masih la bang toling do ke asana hala mu pen di tham masih na tum har karawang atum kami rong bari aron barim lo tum la aron barim kakli itu julo masih sini ni like la bang sorai karawang advisor lo la pen ke United Khasi People Organization kami ni dia me pulo masih lebak so seng hui pen ini yang tum handa me mesan me pen den kono la pen lebak so festival karkli puyo tami tum pacun kono kacacak ason ke do nili putai ada ta hai tame itum han peneng pen ke itum handa budget tame nang tik lo ke hai siem total ram hang ke japan lang li kama tha pen ajo itum han lak tham matang ka alang li budget tong nang tik kilo lapan mesan tek lo lapan ke san taksi ake ceng penlang dam pulau tadi tum ada ke do ke council long le aku pentami itu pentak lo district long le aku temen tak lo ni kan suri entah susah ta hai labang so toling do ke apong kami hisap neder lo masih apong ta tok neder lo kasi labang so toling do ka ber tekang duk petami lo itu karbang ke plang tum kasih cumang tum ke plang hit pensil la har la suar di pensil toling do ta ke padolo la si la kau ne pinan item dak dolo nasi konsil pertama item han kelang kalana ke akenang sot la penar kudu ko si item ning ke dam lo la pen ke tawara chulang lo ate ke pinian di pentani item tame representative le lang dam pote thang ta bela history ya belang Karbiang Long Autonomous Council arta ning kan toxic ke pra tompleng lo pinian ni tame ni item han सरकार bang bom lo stame akapek सरकार jo SDC ani penidum handa menang lang lo sabtu tup tame pinium cross chairman ta kilo dan ke kongres ani ta kilo benon bangso सरकार abang ke edum kan nason political adjustment po bakya belang masih non dan kan ini dalam selang la koson ni sa kamata kahon ni sopen nang mata son te như tầm đan rồi sẽ phan tranh cam cho Georgie là phần việc khi mấy là hai cái đức với tầm mấy cái chính thor chia phần này trong phần vắt trái nào people có gì tầm coi là phần thế nó là sip ban trong bang kon na muluk chetong lo bang so pinya jai megalo muluk ke ini ke chi ke chor ni oke asi ka chetong ong dung seta me hala item expectationan bang ke item abadiat lo asi amri chin thong la so cheng item la karawang la surai karawangan tame yang chetong dun lo bangun anak tumbang lo nagari penangan dulu nang tempat hedong lo nasi nakuan lo nasi ketong duna long kopine alam cak nan kang ma lam cak ke ave alang itu han andak mengkawang ke ke itu madun da coba belang aswa keleng do ke kening sikit ceng silang council la soro tame untuk Dakar biang long man tame phat belang dapat ke hok mata phat pasti pening bang ke ceng si hitum phalo atheyo nitum khasi tum tadak masumar lo atheni tum ke khasi ke Dakar biang long do ke
pay po ke may khalaya lo obviously sondak taxi may khalaya long kedo kar bita me ape po ke dakar biang long kedo kar bitum sondak taxi nil tum tame pay po tum ke may khalaya lo la si tum tame nang celang dun tha po si pini tum tame jok halo lang li mesen pan pini nadak nang tum du thip non po lang li ning je lo nang tum mesen me pen kedo pot ngarong lo nang tum hai nyom rokom la ke klem karpi ci bu nang tum klem thai pot alang li nang suru tang la bang sondak taxi yam di ping mas lai tame lang li son ning je lo nang tum thai pacan dia kana don karismen mate ning nangete lam ngai ponno sondak taxi di putis speaker tame alang di jisto tame ning je lo yo la pusan lo Papa atlo ame del tum khasiya ko tingil tum tum il tum karbi tum ton sa pending tum pot pending lo il tum karbi ka phijo tentang angkon isi dia il tum long da khasi po tum to penana tum ke 80% ke Christian converted bons tum latum mang ke honghari dover lang non ta la bangil tum karbi long ke do na khasi atum to latum mang ke honghari khasi la si pinida karbi ka phijo dolo lapen le tum me dolo nonda khasi pena dilo tm da mewa ni jet lapen da teaching line lo ni dum da lati karbi nong ke khasi kuno karbi kuno ni ta ke da me dilo samjin pen ke do iban si ni tum chi dia kan pon lapen non kedam tang ke nang lege local mc lo plus nang lege deputy speaker lo lagi nali local area long kopi kecap dak tentu kipi kecak kan kipi kecak kan tu mena dak pilo akam non ongoing lang ricu hem ta pilo jem alang ta non claim bom lo tang tela la mla election phang mang ke la kaman ta tang la pola la kandak forest gate house ta non kim mom lo nang tum lang nam ta ni labang ta non mla election phang tang de ko like Khawang, where as Khasi people in different regions, they should have this rituals for the Thanksgiving for their God, for their harvest and other activities that they do in their homes and their daily life. So with this regard, we see that we, the people of the Khasi, we believe in God, and with His blessings, we can achieve what we require in our daily life. That is the. So you have been from Shillong, right? From Meghalaya. I heard that you are from Khasi Hills or from Jaintia Hills Autonomous Council, TM. So you have been here in West Karbi Anglong, right in Shintong. So what you have been expecting here for the people, and what you have been going to give them as an assurance? No, see, the main purpose I visit here is to see the rituals of the people settle here in this Minsea. That is my first purpose. Then after receiving the memorandum, so from our side, from me as the CM, I will see what we can do from our council to respond to them. What are they written in that memorandum? That I will see later on. Okay. I have visited this place, Minsea, for calling of festival. I'm very happy, and at the very beginning, I wish all the Karawang Khasi community are very happy calling the festival. And calling the festival is, as I have come to know, it is a ritual annually celebrating before sowing of crops. And we are all agricultural based festival. And we most of the festivals are agriculture related festival. And this festival is related with before sowing of crops, because now the season has already started. The crops that we are going to sow till the land for sowing crop. We are doing and planting, and this after this festival they are allowed to This is kind of permission, yes, to harvest or that is what I have come to know. festival. That is what I have
come to learn from them. And this is also our one of the oldest village, and here they are preserving the Kharwang Khasi culture that we need to preserve. And this is the village, the traditional head of the Kharwang, called Lenglo, and this village belongs to the head of the Kharwang. So we all cooperate with them and preserve their language and culture.